Nĩ mwĩhoko wakwa wĩna thayũ mwĩroreri wa Kiheo TV harĩa ũratwamũkĩra hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ na ngakihoka wĩgũtithia thayũ ngakũgeithia na gũkũnyita ũgeni na gũkwamũkĩra na moko merĩ thĩinĩ wa mũtambũrũko wa Kiheo Kabiru Thaa ithatũ tũkorwo tũkũmenyithia ũrĩa bũrũri watinda ũkĩgariũra. Niĩ njĩtagwo Wangari wa Kimani nake mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Sharon wa Gĩcũhĩ. Tukiambĩrĩria tukiambĩrĩria nĩ atĩ thutha wa mĩaka mĩingĩ mũingĩ wa icagi cia Kimbo na Matangi Juja kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ makoretwo momĩrĩirie barabara ya makĩria ma kilomita 6 na iria ikoretwo ciyũrĩte marima ndoro rũkũngũ na gũtuĩka kĩremithia kĩnene kũrĩ ũthii oro hamwe na mĩrutĩre yao ya wĩra. Magĩtongorio nĩ MCA wa KU Moses Munana maugĩte atĩ ona thengia wa kuona barabara ta hakuhĩ kũhukia thĩna wao. Maugĩte atĩ ũrĩa ũraheirwo kandarathi wa waki wa bara ĩyo ararutire wĩra mũru makĩria. Kwa sababu wananchi wa Theta wamekerwa na hii barabara. Kwanza kabisa ilikuwa ya rami, lakini ukiangalia sasa rami ilitoka. Watu wengi hata wamehama, tenants wamehama, watu wa bodaboda wamekasirika sana, watu wa tuktuk. Lofa zilikuwa zinatoka hapa Nairobi zinakuja hapa. Sasa hizi zimeacha kuja na magari zingine akina Super Metro, si ni kweli? Ni kweli. Lakini saa hizi hazikuji. Sasa wananchi wa Theta, na Theta ni kati ya zile ward ambazo zinaleta kodi kubwa sana katika Kiambu. Sasa tunashangaa kwani kunaenda aje? Hii barabara imekuwa hata kitu shock. Hizi shock za pikipiki hazikai. Tunabadilisha kila mwezi. Mafuta ndio alikataa kuangusha, alafu bado barabara wataki kutundia. Biashara nayo iko chini, unapata kama wamefunga juu ya vumbi, watu wanashona viti wamefunga. Nacheki sasa hii barabara bana, hata kama wamechoka nayo watu wachekwe shamba zetu tujenge. Pole hizi barabara. Sasa hii sisi watu wa Nduthi hatuwezi beba. Unapata customer anakuambia umbitishe huko hivyo. Na yeye hapa hivi ndio haraka anafika hapa stage ama anaenda side ya Thika, unaona? Sasa hii walifanya vizuri. Leo tumejiunga, tumesimamisha kazi zetu zote. Tunataka haki ya hii barabara yetu. Tuko na shida kubwa sana. Pikipiki zetu zinaharibika, customer wanakataa kubebwa juu ya vumbi. Tuko na mashida mingi sana. So tunaomba kama mtaweza tusikiza mtundie barabara, tutashukuru sana. Mimi ni mkaaji wa Theta Ward na sababu ya hii maandamano ni barabara. Tumedanganywa sana na serikali. Nchi tumechoka. Kama sisi wa mama tumechoka. Tunaumwa na migongo. Hata matiti zetu zinauma. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya sisi kutoka kwa barabara. Hata sisi wa mama siku hizi watu wa Nduthi ama tuktuk, hatubebwi na tuktuk, hatubebwi na Nduthi kwa sababu hii mashimo ni mingi sana. Sisi tunabebwa, tunagojea hata utu tumatatu tudogo ndio tunatubeba. Sisi wa mama tumeumia sana juu ya hii. Tugithie na mbere nĩ atĩ atongoria a ikĩro itiganĩte nĩ manyitanĩire kaunti-inĩ ya Nyeri na kũrĩa makoretwo makĩregana na itua rĩrĩa rĩtuĩtwo rĩa kuongerera thogora wa maĩ, magĩteta na kuga atĩ thogora ũyũ waya gũkorwo arĩ mũrigo mũritũ kũrĩ aikari rĩrĩ mũtũrĩre ũthiĩte na mbere na gũthiĩ igũrũ. Tunataka kuwatahadharisha, sisi hatutakubali kama viongozi wa Nyeri miradi ya maji iongezwe pesa, kwa sababu hawa wananchi wanategemea hiyo maji kulima. Kwa hivyo WASLEP, tafadhali mtafute mbinu zingine ya kupata pesa, lakini msiumize mkulima. Hapo tumekataa kata. Niko kotini na hiyo idara ya serikali ambayo imeongeza maji. Ijapokuwa mimi pia ni mtu wa serikali, kabla hatujatolewa hiyo nimeenda kotini na nimeomba koti isimamishe hiyo bei mpya ya maji. Gavana, umefinya hawa watu sana, umeongeza bei ya maji mkiwa na MCAs wa Nyeri. Mjumbe wa Kieni na sisi tumeamua hiyo bei ya maji itoke juu iende bottom. Tugithie na mbere thĩinĩ wa riboti ĩngĩ nĩ atĩ maabitha a borithi gĩcigo-inĩ gĩa Kapsabet nĩ mahithũrĩtie njohi na kũrĩa makoretwo magĩethana nayo, na thutha wa mũngũrũrio gũkorwo ũgĩtabanio nĩ mahithũrĩtie njohi lita 270.
na County Commissioner gicigo-inĩ kĩu Son Robert Kimosop nĩ ahithũrĩtie mũigana wa lita 270 ma ithano na kũrĩa kũrarĩ na mĩhũri ya maigĩrĩra ya rũhonge rwa KRA na indo ingĩ iria ikoretwo ikũhũthĩka uthondeki-inĩ wa njohi ngananie. We have netted 270 liters of ethanol, pure ethanol. And we have around 12 jerrycans of distilled water. We also have a roll of counterfeit stamps, which are here, which is around 35,000, one roll of these particular fake counterfeit stamps. We also have boxes, or counterfeit boxes belonging to companies like Best, Smart, UDV, and Qual. We also have the machineries which they are using to seal, to packaging machineries, yes. I urge the community members from this area, Kablelach sub-location, to be on the lookout on any perpetrators of those who are breaking the law in terms of manufacturing without any due process, without following the laid down procedures on manufacturing. Naua watoto wetu. Hii si mara ya kwanza, hii ni ya pili na tulikuwa tumepiga marufuku. Hii area yetu hatutaki pombe, hatutaki kabisa. Serikali utusaidie. President Ruto utusaidie kabisa. Machiefs wakuwe wakali. Na tulikuwa tunakunywanga hii pombe na hatukuwa tunajua inatengenezwa hapa. Sasa kwa msimu kama hii tunaelekea kama Christmas, mtu akipatikana kama anakunywa vitu kama hizi takuwa takuwa imeharibu. Sasa tumeshukuru serikali kwa kupata kwa watu kama hao. Na hatutaki kitendo kama hii iendelee tena kwa hii kijiji yetu. Sasa mtu yeyote mwenye bado anaendelea kama alikuwa na mpango kuendelea kufanya vitu kama hizi, anatuharibu kama vijana sisi. Sasa tunaomba kabisa serikali ifuatilie vitu kama hii kabisa. Hii pombe itaisha kwa sababu naona kama inaendelea ni kitu kama mvumo ya mvua inanyesha kila wakati. Naomba serikali kuu na serikali ya kaunti mwenye anaweza patikana na hii ususi ya kuuza hii pombe mbaya, mbona mchukulia haya hatua kali? Kwa sababu hatuwezi kukaa each and every day mapolisi wanakimbia huku na mnyinyi muko. Mweli muarrest huyu jamaa mumweke ndani na hata apatiwe hukumu kulingana na kitendo chake. Na tugithii na mbere riu tukwerekera kaunti-inĩ ya Murang'a na kuria kaunti ya Murang'a nĩ irugũrĩtie makiria ma tabarĩra 30 arĩ ta njĩra imwe ya kũhingũra taũni ĩyo na thoko. Gavana wa kaunti ĩyo Irũngũ Kang'ata ũnyitanĩri-inĩ na atongoria a ikĩro itiganĩte gĩcigo-inĩ kĩu nĩ manyitanĩire makiuga atĩ nĩ gũkũria gwa kaunti ĩyo. Kang'ata nĩ ahingũrĩte taũni ya Gakurwe wadi-inĩ ya Gaturi gĩcigo-inĩ gĩa Kĩharu. Thirikari ndiagĩrĩire atĩ andũ magabanga makaheo mbeca nĩ ũkĩothoreke mĩeke andũ mone mawĩra nĩ ũndũ wa kĩo kĩao. Maũndũ mau ũguo nĩguo bũrũri ũthiaga na mbere, ndũthiaga na mbere na njĩra icio cia andũ atĩ kwĩrwo nĩ indo cia thirikari cirahũthĩka kũhe andũ mbeca. Ĩno program ĩkagĩra Kaburo kana Rami kũrĩa kwĩna thoko major. Ta rĩu ũngĩrora thĩinĩ wa mwena ũyũ wa Mathioya tũgĩkĩra Kamune, tugita Kĩrĩa-inĩ, tugĩthiĩ Gĩtugĩ, tũgĩcoka Kamacharia, twatigia Nyeri na Marigo nĩ kũrĩka na Kaĩro. Ici cigũtũra tene tene kana tigwa andũ aitũ gũkĩra tũramwĩhoa nĩ atĩrĩrĩ tondũ twĩ haha Kabiru na nĩ njũĩ nĩ ũgũkorwo athikĩrĩria tondũ nĩ njũĩ nĩ maũndũ macio nĩ maũndũ mena bata mũno makĩria. Tondũ tũrairwo Kabiru tũrambia harĩa tũrarĩkia maũndũ ma ndoro haha gũthiĩ nginya harĩa thibitarĩ-inĩ. He maũndũ merĩ maigie Kabiru matigarĩte nĩguo kana tiguo. Mwarora rĩ hena drainage, mwarora hena drainage. Gavana nĩ tũrahoya wĩra mwega wenda ũkaruta ũkarĩkio. Andũ aya makĩingĩra matuka-inĩ mao kwĩna mahiga maĩ marĩa ũkaga makĩingagĩra kũrĩa matuka-inĩ kana tiguo. Tũrĩkie wega nĩgetha andũ aya twakĩre tũmaĩ wega gũkũ mwena ũyũ ũngĩ nĩgetha andũ aya aitũ magĩthiĩ mawĩra-inĩ mao makahota gũthiĩ handũ mategũstrain. Nĩ tũkenete na nĩ twetereire mũhecimiwa gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ tũmwetereire tondũ nĩ tũmwendete, nĩ ithuĩ twamũthurire na nĩ tũkenaga nĩ ũndũ wa maendeleo marĩa aratuhe. Nĩ arahe ciana citũ gĩthomo kĩega na mabarabara no tũrakĩona nĩ arenja na agathondeka
na teno riu ina Kabiru ni turamikenera na no turetikia no agwika maundu manene ni turakenera thoko ino haha tondu tariu tuikarite gukunja turagirwo guku na riua rigatwarira inene muno no ni tuwi thoko ino ni kurika na thoko ino tungienda ikorwo eri na thitima atwikirire thitima no atwikirire wifi tondu no tuhote kwendia indo citu na online so agitwikira maundu macio tukorwo twina wifi ekire thitima no tukenerere uhoro ucio mbere mirigo ndirahota kuingirika guku no riu ni tukuona ni kuhota kuingira ona indo cia duka ni iguka wega ona ningi ona wonjoria no ukineneha makiria maundu ma gwikirwo drainage cia mai drainage cia ukungi no ona gutuika barabara ni tuteithĩtie muno na tugakena muno ni undu wa wira uria arutite koguo ni turaigua tugicokia ngatho. Riboti yo kuma kaunti-ini ya Murang'a igukorwo igitwe mweke wa kwamba kuhumuka no ndugathi haraya tucokererie tukumenyithie magi. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ungikorwo na woni wigie tabarira citu ndukamairirie gutumenyithia kugerera ndumiriri nguhi kana WhatsApp. Namba itu ni 0795 789804 0795 789804 kana email itu niyo info@kiheotv.co.ke. Ungikorwo na woni wigie tabarira citu ndukamairirie gutumenyithia kugerera ndumiriri nguhi kana WhatsApp. Namba itu ni 0795 789804 0795 789804 kana email itu niyo info@kiheotv.co.ke. Ukitaka mali safi kuja Kemuma, CCTV utapata Kemuma, mulika mwizi electric fence utapata Kemuma, automatic gate utapata Kemuma, fire system, alarm system, fingerprint hapa, automatic gate, mali safi, kila kitu ya security ni Kemuma. Tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Twende nalo Kemuma, njoo na mi twende Kemuma. Vitu ni fresh, mali yote fresh, hapana deal na mtumba, kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi njoo na mi twende Kemuma engineering system. Wa security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Ni wihariirie kuoya ikinya mbere hari kiria wiriragiria guthoma ndugathinike ringi riu kuona Jewel Technical College mari haha ni undu waku. Tuthomithagia kothi tiganite ta journalism and media studies niguo memerekia, hospitality management niguo rugi, cosmetology and beauty therapy ni maundu mege maingi no thaka, ICT, electrics and electronic engineering, healthcare and caregiving na makiria moguo. Ni turi na thiomi cia nanja nicio Korean language o hamwe na German. Tucherere Jewel Complex gorofa ya gatandatu kurigania na TRM. No tuhurire thimu namba 0717 niyo 0701 kana no tucherere rurenda-ini rwitu ni ruo jewelcollege.ac.ke. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
Is your home ready for an upgrade? Tired of furniture that's just ordinary? Welcome to Grandmark Furniture Hub, where high quality meets visionary design. We craft pieces that transform your space. Imagine sinking into our luxurious ultra comfortable sofa sets, or gathering you or your family around a stunning modern dining table set. Premium beds that scream quality and comfort, stylish coffee tables, TV stands that elevate your living room, side cabinets and office furniture that brings warmth and productivity together. From the softest fabrics to flawless hand-finished detail, every item reflects our promise, creativity and beyond, letting your style shine and allowing your furniture to tell your story. Ready to experience the Grandmark difference? Visit our Nairobi Utawala branch at Heritage Plaza or call us through 0710-228-888 or our Kisii Town branch at Magoma Peugeot Plaza adjacent to Quickmart Enchiro, or call us via 0797-089-048 or connect with us on all social platforms at Grandmark Furniture Hub. Grandmark Furniture Hub, creativity and beyond. Guru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na uigiririki munene barabara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA, na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na Smart Driving License. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici citoro Esambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM, kana utuhurire thimu kugerera 0703-164-003 0703-164-003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Mwangaza wa Neno FM, shesheni ya redio iria ikurehagira umemerekia muthuranire o muthenya wa mwambiririo kinyagia gatano. Tabarira cihotanire kwambiriria rucini kinya hwaini. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rucini. Nyitanagira na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady theinie wa Githima rucini. Thaa 4 nginya thaa 8 kanyitane na Wanjiko wa Kinyanjui Kanyaka Ndeto theinie wa tabarira ya riũa rĩa wega. Thaa 8 nginya thaa 10 kanyitanira na Celestine Waka the Favored One theinie wa tabarira ya Shangwe. Igikinyiria thaa 10 ukaingira kiberereki theinie wa tabarira ya Ngwatanĩro na Kamau wa Waithira KW. Mugatereva na kinyagia thaa 2 cia utuku, na kwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia utuku ukanyitanira na Susan Wangoro the Women Rep theinie wa tabarira ya ikumbi ria Kigosho. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Nitwacokereria kunyita ugeni thiini wa ikereka ria keri ria Kiheo Kabiru, na tugithie na mbere ni ati maabitha a borithi kaunti-ini ya Githii ni iruguritie mugururio na u ni thutha wa ngari ithatu cia ajumbe kaunti-ini iyo gukorwo ithukangitio hindi ria mucemanio urathiaga na mbere. Ajumbe ni makumithitie giko gikiru makienda uthuthuria baranginyo gukorwo ugitafanio. I don't have much to say. We were in the assembly with a normal plenary session, and my peer told me that we have people who have come, around 20 people who are in masks, and they have destroyed my car, that of Mheshimiwa Obare and Mheshimiwa Omwamba. I just want to call this matter ni woga. This is cowardice of the highest court, and some of us, we are not scared. But as you can see, this is a threat
to our lives. Because the security agencies have been here and have made a statement, we want to trust that they will be able to bring this matter to the public. I want to be very brief. In the past 1 or 2 weeks, we've been calling out the corruption in Kisii County Assembly and in Kisii County at large. What has happened today is an act of cowardice, trying to silence us so that we can stop talking about the level of corruption in our county. But I want to say that that's an act of cowardice. I have said before that I'm one person who doesn't fear anything, and I want to speak directly to the governor of Kisii County. Stop sending those people. Stop sending those boys. You've said you want my head. Just tell me where you want that head. I'll bring it. But as for the fact that I will be calling out corruption, I will continue calling out corruption. Na tugithie na mbere ni ati acirithania gitaro-ini kia Afrika ya irathiro marikitie gutabania kigomano kia mwaka wa 2025 na kiria kihanikite gikinyitio ni atongoria kuma ikiro itiganite guku bururi-ini. Colleagues, one, we must demystify the justice system and make it accessible and acceptable to as many citizens of our region and our countries as possible. Two, as we pursue alternative, the multi-door justice pathways, we should not compromise on fairness and other fundamentals, including the quality of justice that is delivered even through those alternative processes. Thirdly, is that through judicial decision-making process and judicial dispute resolution processes, we must carry the national interests with us. And I think that's what Chief Justice Martha Koome was trying to illustrate. It is not enough to make a decision. That decision must help carry the sustainability of the nation alone. Because a decision can help or even undo in terms of preserving the continuity of the nation. So for many of our people, the former court system remains slow, it remains costly, it remains distant, and many times intimidating. Experiences have been shared and testimonies have been shared that even judges themselves tremble to imagine they can appear before a court. Let me say I'm one of those who also fear to appear before a court. That will send me screaming. I rarely scream, but if you tell me to appear before a court, I'll be so scared. One, I fear to lose my own agency. I like to be in control of myself and my situation. But when I'm before a magistrate, you know, they can order that I be put in the cells. Because I'm not talking loudly. Na ripoti yo niyo igukorwo igituithiraniria Kiheo Kabiru Thaa Imwe tucemanie ciande wega thaa ithatu kurehera mana mangi maigita uria meguthie na mbere na gutukinyira handu-ini haria othe makorwo manyitirire mwaro gukorwo ugitwamukira na njira igwete. Nie njitagwo Wangari wa Kimani nake mutwathiriri na njira cigwetagwo Sharon wa Gicuhi.